Kene gede kecing Yakob khwai dohkha kecika kan long RRTC umran yang bernai dan penyai daiba aron ke lingkoi ar imli rangkat bat kiparlo katarik ban khwai gede agate kakat ar tarik Noi bafra 6,000 arpulai. Por ban khwai gede aga por khandai biji nan step bat nsapan kut aga por lai biji dan mit. Ketiket khwai galong si tiket sirang yang ukhwai 8,000 tingka. Ki price kilong kumne harum. Banikong nyo sipolak ubaar nyo saulak balai nyo arlak badu basaw hadu ba sipau nyo marmar silak marway ba khatway nyo sanpho hajar ba khadar lai pho hajar ba khalai ar pho hajar but kindan ru ki consolation prize ki ba kamso tenat susu yaki rawon ki parlok na khwai consolation prize kilong kumne kindan hadu arpho tuli ki consolation prize nakamta ki consolation prize kinlong marmar sipho hajar marway hadu banikong hadu uba arpho kinyo marmar sipho hajar hakte kisni dan ru ka lucky draw naka banta kane ka lucky draw banikong unyo daga morti ubar unyo arpho hajar ubalai unyo hojar ketiket dongane ka lucky draw kan long live pa si tiket dara pichit ar tiket unyo hagador sanpa kajingtip bakam bania pila banyo hakine ki number phone kibalabo hangne harum pila ban call yigine ki number phone lada pikwa ban tip kambania susu sapangane ka jingkhwai dohkha apo umran yang bernai kuble shibon ki perlak